di Sumberjaya Bali Channel. Pada siang hari ini akan diadakan pelebon Puri Ubud 2024 Cokondo Istri Darmawati. Saksikan terus video ini, channel ini, bantu kami di klik tombol like ya, di klik tombol like video ini, share dan subscribe, di komentar, klik di kolom komentar ya, beri kami masukan dan koreksi. Bantu yang sudah sama.
Bantu klik tombol like jempolnya. Tombol klik jempolnya guys. Dan terus kemudian diajang badai kan. Ah itu. Ayo semeton klik jempol like-nya, jempol like-nya. Sekian dulu videonya, saya tag video dulu ya. Terima kasih, bye bye.